سلاو لوبن تماشاوانین آرکه بولتن آدم جمیر ششیا تایبت بروجاوای کردستان و سوریه و جواره به پیشکش کرن و افجی سرنوچنن. ناراتی انجمن اجتماعی کرد سوریه داخلیانی اکل سرخستنا به روشکار اولهی هرم کردستان درخست و مسرور بارزانی مترسی خواج روشا کردستان سوریه در براند. سروک امریکا دونالد ترامپ را گهاند وکشان هیزن امریکی جی سوریه و 4 مهندن دریج بکه. احسن طاهر را گهاند که چاره سرکرنا کریزا سوریه نزدیک بویا و چاره سری و نلگوری قباره قربانی سوریه به. لگری سپی پیده بدار زوره ماموسیان در دخخ نشاندانان لدجی حکومتا ترکیه. ده پیام پیروزباهی سر سالانو ده سروک بارزانی مترسیا خواج پیش روژا گل کرد لروژاوای کردستان داخویا کرن هیوی کر کو بویرن داوی ده سوریه ده نبن سدما نهامتی و کارستان جبو گل کرد. به هلکفته هاتنا سر ساله سروک بارزانی پیامکا پیروزبایی بلاف کرو تیده ماترسیا خواج پیش روژا گل کرد لروژاوای کردستان ده خویا کرن هیوی کرکو بویرن داوید سوریه ده نبن سدم نهامتی و کارساتان بو گل کرد. ده پیام پیروزبایی ده سروک بارزانی هاتنا سر ساله لخلق کردستانی و مالباتن سربرزین شهیدان پیش مرگین قهرمان پیروز کر و هیوی کرکو سالانو دسپیکا قوناغکا نو بید بو باشکرنا جیانو گزرانیا خلقیو بدست و آنینا اولهی و پیشکتن بو گل کرد. ده پیام ده سروک بارزانی به پیویست زانی سپاسیا خو آراسته هزا پیشمرگین کردستانی و حمو خلق کردستانی بکه که ده سالین بوری ده به قربانیدان و خوراگری لهمبر ایریشن ترور و دور پیچ کرن راوستانو دنگی روا و اشتیخواز خواه به حمو جهان گهاندو پیلان ناحزن کردستان تیک شکاندن. ده پیام پیروزبایی ده سروک بارزانی گوت کو ده دم نهاده گل کرد ده قوناغا تازه ده یو پیوستی به پاراستنا ده سکفتان و به حزبون و گشبون هیا او جیدا کو گل کرد به آرمانجن خوبگ هیو او پیروزین کو گل کرد به دهن سال خباز بوی کریا ورنا پاراستن. هروها ده پیام سروک بارزانی ده هاتیه کو گل کرد دیروکا خود بردوام خبات دریا آشتی و دیالوگی وکریا نهاجی چنده تکز دکه داکو کشیان چاره سر بکه و گرفتان لگل بغدا به بجارده دیالوگو لحفته گهشتن چاره سر بکه. سروک بارزانی ده پیام پیروزبایی ده گوت کو از به درفت دزانم دلگرانیا خود درباره پیشروشا گل کرد لسوریه را بگهنم هیویدارم پیشاتین سوریه و او گوهارتنین کو ده دمانها دهات نهوله نبنا سدما آزاردان و آواربون و نهامتیا بهتر بو گل کرد لسوریه. هروها سروک بارزانی گوتی کو به تو آوایکی بتوندو تو جیو انکار کرنه که شنگل کرد لسوریه چاره سر نابن بلکو آلوسترو کورتر ببن. ده بردوامیا گوتنا خود سروک بارزانی گوت کو پیوست حمو آلیک بزن به کو ایدی نافچه نکاره برگه اف حمو کشو تندو تو جیو ترور و تندروی و نآرامی بگره ارکه جواکا ناف دولتی کو آشتی و داد پروری و آسایش سنوران بپارزه دا کو خلق بتوان راستی کارسات و نهامتی و ویران کرنه نبه. امینداری آگشتی انجمن اجتماعی کرد لسوریه داخویانی که درباره خستنا رژیم سوریه ناو بریز مسرور بارزانی ده ناو لیسته تروری ده بلاف کرده ده گوت که راگاندنا رژیم جی قدر و رولا هرم کردستانی و بریز بارزانی کم ناکه. امینداری گشتی انجمن اجتماعی کردی لسوریه داخویانی درباره خستنا رژیم سوریه ناو بریز مسرور بارزانی راوشکار انجمن آسایش هرم کردستان و بربجر پدک یا سروکاتی حکومت هرم کردستان د ناو لیسته ترور ده بلاف کر. د داخویانی دوه انا کسی ده هاتیه دسته بناو دجی سخته کرنا پریان و پرپیدان ترور یا سر رژیم سوریه و لیسته یک ده هجمارک جکسایتی و کیان کو پیشگیری ترور دکن راگاند و جه سیر و مطمئیه کو ناو بریز مسرور بارزانی راوشکار انجمن اولکاری هرم کردستان د ناو لیسته ده هبو. انجمن اجتماعی کردی لسوریه هروها دایا زانین
ku xistina navê Birêz Mesrûr Barzanî di nav vê lîsteyê de dide xuyakirin ku tu bingeh û binama ji wê desteyê re tune ye û bi tenê ew deste kar li ser ragihandina nûçeyên nerast û sextekirin û veşartinê dike. Ku hemû rola serpiştiyar û serkirdeyatiya Herêma Kurdistanê nexasim rola Birêz Mesrûr Barzanî di şerê terorê de û durxistina terorê wek hevalbendekî çalak di hevpeymaniya navdewletî ya dijî terorê de dizanin. û ew yek ji aliyê cîhanê ve danpêdan bi wê yekê hate kirin ku berevanî û bergirî di ber mirovayatî û parastina wê de dikin û şûfiniyên ew lîste belav kirine baş wê yekê dizanin. Emîndariya giştî ya Encûmena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê her wiha balkişandiya ser wê yekê ku derdora 250,000 yên ji dûjeh û terora Sûriyê reviyane li Herêma Kurdistanê bicih bûne û bi aştî û aramî dijîn û serokatiya Herêma Kurdistanê ku Birêz Mesrûr Barzanî yek ji wan e guhdanê dide wan kesên ku ji Sûriyê reviyane. Enekesê serbar kiriye ku di çarçoveya salên borî de ji şerê Sûriyê herdem serokatiya Herêma Kurdistanê bi çareserkirina krîza Sûriyê biriyên siyasî û aştiyane rabû. û cihê Rometê ku bi gelê Sûriyê re di astangiya wê de rawistiya. Her wiha bi gelê Sûriyê re rawistiya û berevanî di ber mafê wan yên netewî û rawayî de kir. Di dawiya daxuyaniya xwe de Encûmena Niştimaniya ya Kurdî li Sûriyê amaje pê kiriye ku tûmatkirina rejima Sûriyê ji Birêz Mesrûr Barzanî tu carî ji qedir rola wî ya serokatî û mirovî û rola Herêma Kurdistanê kêm nake. Berûva jî wê yekê rêz û hurmeta wan li cem azadîxwaz û kesên biromet û her kesekê di royê terorê û kiryar û binpêkirinin wan de rawistiye zêde û bihêztir dike. îro serkirdayetiya Ofîsa Herêma Kurdistanê ya Partiyê Demokratîk Kurdistan Sûriya bê boneya hatina sersala Zayînê pîrozbahî li Serok Barzanî kir. Di brûska pîrozbahiya serkirdayetiya partî de hatiye. Ji ber hemû destkeftên mezin ji bo doza Kurdî yên Serok Mesûd Barzanî li ser astê navdewletî û vekirina kenalên diplomasî ji bo miletê Kurd em hêviya tendurustiyeka baş û temenek dirêj ji bo wî dixwazin ta ku bimîne mîna pêşrew ji miletê me re û kilîlê ewlehiyê ji bo miletê Kurd li her çar parçeyên Kurdistanê be û çareseriyekê ji doza netewa Kurd bi awayekî demokratî bibîne. Her wisa di brûska serkirdayetiya Ofîsa Herêma Kurdistanê ya Partiyê Demokratîk Kurdistan Sûriya de hatiye cihê spasiyê ye ku li jêrê çavdêriya Cenabê Serok Barzanî de zêdetirî 250,000 ji miletê me yê Rojavayê Kurdistanê li Herêma Kurdistanê neştecî bûne û hemû curên alîkarî û pêdeviyên jiyanê bo wan hatine dabînkirin ew jî bîsaya serê Serok Barzanî ye. رئیسکار انجمن اولهیه هرما کردستان مسرور بارزانی ده پیام پیروزباهی هاتنا سالانو پیروزباهی لهمو ملت کرد کرد و فکر خوشی درباره روشا گل کرد لکردستان سوریه دیار کرد. شێوەرمەندێ ئەنجومەنە ئەولەهەیە هەرێما کوردستانی مەسرور بارزانی ببوونەیە ساڵانوو پەیامێک بەڵاو کرد تێدە پیرۆزباهی لە هەموو ملەتێ کورد کرد و خەمخواریە خوا دەربارەی ڕەوشا کوردستانە سووریە دیار کرد. شێوەرمەندێ ئەنجومەنە ئەولەهەیە هەرێما کوردستانی مەسرور بارزانی پەیاما خۆدا پیرۆزباهی لە هەموو ملەتێ کورد و جیهانێ کرد بە تایبەت ماڵباتên شەهیدان و پێشمەرگەیەن قەهرەمان. مسرور بارزانی هەروەها دیار کرد گۆمەلەتێ کورد di salên borî de dikarîbûn hemî kêşeyan derbaskin û tekez kir got ew geşbîne got pêşeroja miletê Kurd hemî serkeftin û xweşiye. Derbarê rewşa Kurdistana Sûriyê Mesrûr Barzanî fikara xwe derbarê rewşa miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê diyar kir. Şêwermendê Encûmena Ewlehîya Herêma Kurdistanê eşkere kir got miletê Kurd li Kurdistana Sûriyê berev pêşerojeke nediyar ve diçe û ban kir got hemî rêgiriyên li pêşiya wan werin rakirin biriya diyalog û guftûgoyê. Di beşekî din de di peyama xwe de Barzanî got got miletê me hêvî û daxwazên xwe di dawîtirîn hilbijartinên Herêma Kurdistanê diyar kirin. Lewma ew bang li hemî aliyan dike got rêzêl nerîna xelkê bigirin û alîkariyê bikin di hikûmeta nû de da ku bikarin xizmeta vî miletî bikin. Mesrûr Barzanî serbar kir û got got bi vê bûneyê em hêvî dikin got hemî şer û komkujî li deverê bi giştî bi dawî werin û aştî û aramî were belav kirin û tekez kir got ew amade ne alîkariya her kes yan aliyekî bikin li gorî prensîbên mirovî û hêvî kir got sala nû ya miletên cîhanê hemî bi kêf û xweşî derbas bibe. Donald Trump di tweeteke nû de ragihand ku vekşana hêzên wan ji Sûriyê wê ta 4 mehên din jî dirêj bike û şrovekarên siyasî jî dibêjin Amerîka dev ji hebûna xwe li Sûriyê bernade.
Di Twitterekî nû de Serokê Amerîka Donald Trump plana vekşana hêzên xwe ji Sûriyê hinekî eşkere kir ku eger heye vekşana hêzên Amerîka ta 4 mehan dirêj bike. Donald Trump şevê dî Twitterek bilav kir tê de eşkere kir ku sedema sereke ji destwerdana leşkeriya Amerîkî dê Sûriyê de şerê rêxistina Daeş ya terorist bû û bi dawî hatina rêxistina Daeş tê wateya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê serbarî ku hêzên wan wê 4 mehên din jî li Sûriyê bimîne. Trump got ku serkeftinên ku bi destxweva anîne li Sûriyê wî dike qehremanek netewî. Serokê Amerîkî serbar kir ku rêxistina Daeş ya terorist li Sûriyê nema û ew ê hin bi hin hêzên xwe vekşînin û di şerê Daeş de jî berdewam bin. Serbarî ku tişta ku niha li ser xakê tê kirin, ewî di helmeta hilbijartinên Serokatiya Amerîka de gotibû û sûz dabû gelê Amerîkî ku ew ê hêzên xwe ji Sûriyê vekşînin. û niha ew sûzê xwe bi cih dike. Di 19 meha dozdan 2018 Trump li ser Twitter'a xwe nûçeya vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê û Efxanistanê ragihandibû û ew yek bûye cihê rexne û metirsiya gelek aliyan. Siyasetmedar û efserên leşkerî metirsiya xwe ji vekşana ji nişkî ve ya hêzên Amerîkî dabûn diyarkirin. Alî nedin, ragihandin ku Amerîka ev demeke dirêj dibêje ew ê ji Efxanistanê vekşe. Lêbelê 14,000 leşkerê wî li Efxanistanê hene û heta ku were vekşandin demek dirêj pêwîst e û heman ezmûn li Sûriyê jî tê dubarekirin. Ji alîkî din ve Ajansa Anadoluya Tirkî ragihand ku Mevlûd Çavuşoğlu wezîrê derveyê Tirkiye di peywendiyekî telîfonî de li gel hevşanê xwe yê Amerîkî Mike Pompeo axiviye bê ku hûrguliyên peywendiyê eşkere bike. اندامکی پولیت بیرویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا اشکره کر که چارەسەریya کریزا سوریه نزدیک بویه و بێگومان دێنەل گۆر قوربانیên ملەتی سوریه به. اندام پۆلیتبیرۆیا پارتی دموکراتی کوردستان سووریا پەدەکەسێ محسن تاهر گوت تەوی ku biryara Trump ya vekşîna hêzên Amerîkî ji Sûriyê nakokî di nava qada siyasî de derxist û gihiştina astê ku hinek rayedarên Amerîkî mîna wezîrê berevaniye James Mattis dest ji karê xwe berdin lê ew çi nakokiyê di biryara Trump de nabîne û serokê Amerîka Donald Trump di biryara xwe de rij de û dê hêzên Amerîkî li gorî xişteyekî demê diyar ku digihêje sed rojî û ew derfet gelek nêzîkî bi dawî hatina Daişê û dûrxistina wê ji Sûriyê ye. Serkirdeyê pedekesê Mahsun Tahir derbarî nakokiyên di navbera Amerîka û Rûsya û Tirkiye de dazanîn ku serbarî nakokiyên denik bilind di şêweyê têkiliya di navbera Rûsya û Amerîka de diyar be lê ew bawer e her du alî jî dê pêşbergiyê ji bo razîkirina Tirkiye bikin û hewl bide Tirkiye bikişîne aliyê xwe mîne aliyekî navdewletî û herêmî têkildar bi rewşa Sûriyê re. Lewma ew dibîne di rojên bê de hevpeymaniyek nû ava bibe ew jî di hevpeymaniya Amerîka Rûsya Tirkiye be û bi piştevaniya dewletê Gendava Erebî û wê planekan nû ji bo paşaroja Sûriyê were nexişkirin. Endamê Polîtbîroya pedekesê eşkere kir ku xwendina rojeva nû ya dûr ji daxwaz û vîn û karvedanên dilsozî diyar dike dê kar di Sûriyê de di berjewendeya projeya Rûsî Tirkî de be li ser hesabê rola leşkerî ya Amerîkî û ev yek wê hêzên leşkerî Kurdî berif goşeyeke tengdav de bibe û bijardeyên wê dê gelek zehmet û tehil bin û bi vî awayî dê rola wê li ser asta meydanê li Rojhilatê Çemê Firatî û herêmên Kurdî de paş de vegere. Piştî nemane şerê Daişê li Rojhilatê Sûriyê de. Di dawiya lêdwana xwe de endamê Polîtbîroya Partî Demokratîk Kurdistan Sûriya pedekesê Mahsun Tahir got sînaryoyê gihiştin bi dawiya krîza Sûriyê nedûrin ji ber ku hêzên aktîv di bazarên siyaseta navdewletî de di navbera xwe de bazarên bi hevguhertinê dikin û çareseriyan nêzîkî hev dikin û bêguman wê ev çareserî ne li gorî qurbaniyên miletê Sûrî û mafên rewayê netewî û olî û mezhebî yên pêkhateyî Sûriyê be. ابراهیم برو اندام کمیته سیاسی پارتیا یکیتی کردستانی سوریا راگهاند کو پیاده لهمبر توای هولین امریکا جبور گریکرینه لعریشن ترکیه راوستیا و توای نفچین کردستانی به به شرط و مرجع رادست رژیم اسد کر و بتون دیجی ریگری لبگرا لشکری روج البوروش آوای کردستانی کر. اندام کمیته پیوندیان در و انجمن اجتماعی کرد ل سوریه دبیجه امریکا گلک هاولدا دکو ایریشن ترکیه لسر روجاوای کردستان نبنا راستی او جی دریا وگل لشکر روج و با روجاوای کردستان
ابراهیم بڕۆ ئەندامێ کۆمیتا سیاسیە پارتیایەکیتی کوردستانی سووریا ڕاگەاند و پێدە لە هەمبەر تەبایە هەوڵێن ئەمریکاش بۆی ڕێگریکردنێ لە عێریشێن تورکیا ڕاوەستیە تەبایە ناوچەین کوردستانی ببێ شەرت و مەرج ڕادەستی ڕژێمە ئەسەد کرد و بێ توندی ڕێگری لێ بەگەرە لەشکری ڕۆژ بۆی ڕۆژ ئاوای کوردستانێ کرد ئەندامێ کۆمیتا پەیوەندیان دەرێ ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە گوت و ڕۆژێک ژ ڕۆژان لەشکری ڕۆژوێ vەگەرنە ڕۆژاوای کوردستانێ ژبەرکو بخواڕۆل و لاوێن ڕۆژاوای کوردستانی نەو ئەرکە لەسەر شانێوان ڕۆژ ئاوای کوردستانی بپارێزن وەگەرە لەشکری ڕۆژ بۆ ڕۆژاوای کوردستانی پێویستە بڕێککەوتنە سیاسی بێ ئیبراهیم بڕۆ گوت و ئەمریکا گەلک هەوڵداداک و لەشکری ڕۆژ وەگەرێ ڕۆژاوای کوردستانی ئەوژیداک و عێریشێن تورکیا نەبنە کردار و عێریشی ڕۆژاوای کوردستانی نەکەن لێ مخابنە پێدە دەست بەجەهتەوە ناوچیان ڕادستی ڕژێمە ئەسەد کرد و بەخوینە بە هەزاران لاوێن کورد هاتبوونە ڕزگارکردن ئەندامێ کۆمیتا سیاسیە پارتیایەکیتی کوردستانی سووریا سەربار کرد و گوت و پێدە بێتەوەیە بژاردەیان ڕازیە ژبلی بژاردەیە vەگەرە لەشکری ڕۆژ بۆ ڕۆژاوای کوردستانی پێویستە vەگەرە لەشکری ڕۆژ بڕێککەوتنێکە سیاسی و دەبن سەرپەرشتیا وڵاتان دەوەرێ پێکانین بڕۆدێ داوی دەگوت و پێدە گوهنەدا ئەمریکادا و کێشەیەن ڕۆژاوای کوردستانی وەرنە چارەسەرکردن لەومادەدەمە نەهادە ڕەوشە ڕۆژاوای کوردستانی بەرەو ئالۆزبوونێ دچێ و کارەسات و نەهامەتی چاوەڕێیا گەلێ کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی دەکەن کۆمیتەیە ڕێڤەبەریە دبستانان دە ڕێڤەبەریە پەروەردە و فێرکردنەیە نەفچەیە گرێسپیە بسەر بە ڕێڤەبەریە پەیدێ لە پارێزگەها ڕقایێ بەلگەنامەیەک لەسەرێ دەستگەه و دبستانên دەڤەرێ بەلاف کردیە تێدا مامۆستەیان نەچار دکە کۆلێ دژی گەفên تورکیە دەرکەvin خۆنیشاندانان و هەموو چاڵاکیان هەروها داخوازە ji مامۆستەیان dike ku pabendiyê bi hemû rênmayên rêveberiya perwerde ya girêdayî bi sîstema navxweyî ya civaka dîmokratî bibe. قونسلê Frensiyê hewlêrê ragihand ku welatê wî hevpeymanê gelê Kurd û dê piştevaniya Kurdan bike. Doha qونسلê Frensiyê giştî li hewlêrê Dominic Mas ragihand ku Fransa hevpeymanê Kurdan e li her çar parçeyên Kurdistanê û ameje bi rola hêzên pêşmerge di şerê dijî rêxistina Daişê ya terorîst dike. û hêviya xwe derbarî avakirina hikûmeta Herêma Kurdistanê di zûtirîn demde derbrand. Navborî serbar kir ku beriya çend rojan serokê Fransa Emmanuel Macron ragihandibû ku pêwîst e Fransa di salan û de piştevaniya Kurdan bike. وزیرا برەڤانیا فەرەنسا ڕاگەهاند کۆ ئەرکەکی وان لە سووریە هەیە و ئەوێ بداوی بینن لە سووریە فلۆرانس بارلی وەزیرا برەڤانیا فەرەنسا دۆه لە بنگەها فەرەنسیا لەشکری لە ئوردنێ ڕاگەهاند کۆ ئەرکەکی فەرەنسا لە سووریە هەیە ئەو ژی ژناڤبرنا ڕێخستنا داعش یا تەرۆریستە سەربار کرد کۆ ئەوێ ئەرکێ خوا لە سووریە بجیه بینن ji berî ku ئەمریکا hêzên xwe ji Sûriyê vekşîne. Barlî ragihand ku vekşana ئەمریکا nediyare û ta çi gengeş û tanha jî hatiye gengeşekirin. بله تماشاوانên hêja her li ser biryara Donald Trump ji vekşana hêzên Emerîkî ji nav xaka Sûriyê herwiha dawî twîta serokê Emerîka ku ragihandiye ku wê hêzên xwe ta çar mehan wê dirêj bike herwiha rewşa bajarê min bicêjîmê gengeşe bikin li gel mêvanê me Welîd Hec Abdilqadir siyasetmedar wê tevlî bultenê bibe mamosteden baş. مامۆستا وەلید ئەمێ ji dawîn twîta serokê Amerîka Donald Trump dest pê bikin do di twîtekê de ragihandibû ku vekşana hêzên Emerîkî ji nav xaka Sûriyê wê ta çar mehan wê dirêj bike. Yani xwendina te ji dawî twîta yan jî serokê Amerîka re çi ye? Ev yektevê wa te ye ku wê piştî çar mehan Amerîka wê demê careke din dirêj bike? آگوچه ته خواندن اجباری تویتر راسی تشتی که هستن استراتژی که آن ترامپ تا گوهرتن تده نه هاتیه کرن براسی اتسه گوده خوینن گو دماوی درج بکه چارمه گوتنا ترامپ آگود بجه از درفت ددم يعني وك بصيغه عربيه دجن وك امريكي صيغه نوشكار معاوي بدرش
بس دروي باش شهر معاده وقتش عندن ب تنفيذ بس وهداري ان داري ذكريا زمان را يمكن عندن وتاكيد وانجي انه للسر بيد ميجي او جو فالاي نمينه او فالايجي او نلبر همبري وقت بجاء تركيا ان اگو حلف ترکیه ده هندروی سوریا ده لهمبرکو جبو چاره سرا داوی آن راکرنا داعش روجلاتی ده رسول باش ما مستعد جبر چه لگل بلافکرنا هر تویتک سروک امریکا ج وکشانا هیزن امریکا ج ناف خاکا سوریه هفکه شاروجاوای کردستان آلوستر دبه هروها گلک سیناریو جی در دکوین هولی سداما و یکی چیه؟ زانی خواه من از بخواد دوی باوریه دما کسی گو تویترک لفدانکی لیچه که او تویترک شون گاونا شون ده ببه و آن تویتر گاونا پیج ده ببه او که ببوره کسی گو نخوشی که به او نخوشی هاوی گلکی آرنجا وی هبه در زیه دمی آگو سکناندنا ایشا بدیه ده دباری آمده اگر گمرو فرصت لسر وقت بیجی روشا کردی به آن تفگره و آسیاسی به دباری آمده اوه تماسیا و یا سرکی بده خویا کرن کو تنیرینن پیش روجه براستی الجموانینا وشخورا دانانی نجی یعنی ام بین السر پیاده دروجا روج دا پیاده هر دم جی دگود ام نظام پشتی گو داعش جهول بیرا کرن و ساعتها پشتی و چهار سرا مثلا حریم چاوی بدلیل انه واخو كريا جو دستك بين جدميره وقت بجيش مهام خاصه بين كالفاندن اد دوا براستي تشتن هنا مخابن دي ثانيه نيرينا منها بلكي بكون مرو بفكرين مرو جي درخيجي انه تشتن هنا وقت بويا قاعدك هش السروه شارسرا روشا سوري تبيت بكار انين يعني شوازي بيجم يعني امريكا وقتي خو خدايا فكشان دي نكو روسيا بينزانه نكو هما يقدر به هاتيه بيرا ترامب وبريارا قسطنديه او تغريده خريكريا وهزي خوبك شنينا ابراسي غريدا يا غابا دجي تنوچه خدا بحثا تصريحات وزيرات برافانيا فرنسا تقول الاردن او غرفه موكيا وقت دما جوهاتي شكرن دما كيري ولا لافروف ده دوی وقتی دا براستی او بویا خودی بریارا هری کور و د چاره سره روشا سوری دا او جوه ایرو گاون چه لشکری به و چه پولیتیکی به و چه حتی مروانی به جی او ایرو گو بریاره ده جوه تزانی نبونا نرینک سیاسی و کری آن نرینک استراتیجی از جاردی بحثا ما کرده بکم اگر انکسه بیجی بلا امل سرخوا بسکنن اگر پیاده بیجی ایرو ان حتی فرانيا سوري رجيم سوري بخوجي تف يعني وديد هيزي وانشون هاوير دوري من بجي بيشتري رشتنا تركي وروسيا او هيز شون دا فقريان وكم عيني بابتا عفرين يجي فقالك بابت جواز قالك يدريج نكم ايرو نا هبونا نيرينا ما يا استراتيجيك تدبيني وقت بيجي دنقك مدبي ودنقك متين باش ما يعني دماكو سروك امريكا هر تويته كده دبيجه بحثا وكشانا هيزن خوا جناف خاكا سوريا دكو ودمي روج بروج زيادة تردكا يعني جي دريش تردكا ده تويتا داويتا دبيجه ويتا چار هيفان ودريش بكا قال لك دنگ دردكفن دبيجن افيا كواتيا كو امريكا تو آوایکی ج نافخاکا سوریه در ناکوه و نافخاکا سوریه ده بمینه نارینا تا یعنی تا چرا ده که امریکا رجد و جدیه لسر بکشانا هیزن خواهج نافخاکا سوریه دباوریا مدد سیاستا هری کوریا امریکا ده امریکا دگوتا جویتنامه جی در ناکم بس جویتنامه در کت امریکا روژا روش دما گوبر خدایی سوریه نه امریکا تنه بری دمکی جاردی از بینم بیرا او جهدارة تقول مثلا حتى فرنسا جيبوتي دماغ وام داعش حولي راكن هبونا ماوي لسر خاكا سوري نبي فأفجي يعني سياستها هري كور
يا امريكا ودي دركه امريكا بلانك ياوي يا دوا ترامب راستا بالجاليري تشتاد بيجي بس ناف في جاليري ده تشنا جالكي سركيجي بيجي يعني غافن استراتيجي ديخو يا كرن غافا دوا دا يخو يا كرن الكشاندنا وبري باري روجلات ده ام بيزاني رو بلانينج ويرو حقت بيج كان دوا عربي تبدا اريج مودي قرمز حتى قلت بيجي يمني حتى بحريني حتى لبناني وام بيدا ورن كشاندنا فا هزاج وبري وبدي مثلا بيجن بنجهن سركي جوار الكردستاني عندهم دروي عراقي ده تشيكي هر برچاوي او کو ایران ایرو و گاوا د دوا به اگو بری خو بدیه ده ترامپ وج نگوش سوریا در کوي او پشتا خو بده جراین حرم تبي ایران گاوا د دوا او یا گو ایرو برچاویه ده هزارون باش ما مست وليد يعني ام ذكرن بيجن بريارا فكشانا جنش كيفا يا هزن امريكي ج سوريا در انجام فشارة تركيا بويانا تشل سرفيه كي تدبيجه يعني خام اوا وقت جو خو كشانديه از تم دبيجم جي وبري دصالا جي ما بخو غوتيا و زاني وكغو بعربي بيجن و اعاده سيطره يعني دسته دوله سوري نرجيم سوري انت بزانن رژیم رو چاست و دسته دولت سوري لسر نقش کوسایکی سپیکو دانی و وگرین برچاو ویا بخورتیکو وكان بيجن رنجي قول عراقي برايمر بيدا كري قول نبي ند ريجيم ودولته بقى هذا كي خورتو داعش وقت جو كت واستنغاتان ده خست وخوات شينه دست تركيا نو تركيا داري خبل كريا وي داري يدي مخابن كبيت تراجعات هذا ودخازه كي جو باش ما مست اما ورن سر دخيانيه سر وزير اسرائيل بنيامين نتنياهو جي دخيانيه بلافكر ما مست وليد سبارتي دخيانيه بنيامين نتنياهو سر وزير اسرائيل دبجا فكشانا امريكا جي سوريا درفتك جوان جي اسرائيل يعني ما بس نتنياهو جي درفتك راتشيا واسرائيل دي سوريا دي شبكه او هيجد وما ترسيه ياكو ايران وكاسين قول او ميليشيان قول دورا ايراني وجوان و او فالا كرنا قو بي بيدا كرن و او خستكا مهدي نافيتش وزير العراق ريجيما سوري كري وارينيا ريجيما سوري جي كو عراق دست ريجيا دست جرا درجه جرا فكريه تش بكد هندروي خاكا سوري دب نافي شر ارهابي او اسرائيل ترصاوي قالك خرتك وميليشن ايراني او ميليشن شيعي ونهوجي الاستقاوه ان دوره وهي بارشان جروجلاتيفا وهرين ببي مجبيرانا كان حتى دما سركي جو فرنسا هاتي او هرين ببي بابتك سركي جقلب جريانا جقلك نخشانرا خلافات مثلا نقم ما بين العراق وما بين فرنسا وبريطانيا والعراق والسوري فاو وقت بيجي بروس كبي نتنياهو جي داكو انه تشافي ونقرتي تشتنقو دوي هرم ده بيكرنو الباريا ما حتى قال الدولة العربية جيرو بشتي في فاكشاندني تشافي واجي قال لك الوي هرميه او هرم نهما بترول وقت بيجي افا زلاله بالهمبرغ وايرو او خالك قال لك نقشه شي سياسي به وشي نقشه جغرافي بيجي دهرما سوري وعراق وحتى تركي وايران جي وبدي خياطر باش اكون ها د رابورتا مجد هات فرنسا دبيجا بريكو امريكا هيزن خواجنا خاكا سوريا فكشينا او د شر لدجي داعش د بردوام بن تاكو داعش ج سوريا ورا تيك برن جبرت فرنسا بتنا خو نكار بردواميه د تيك برن رخصنا داعش لسوريا دبك سدما في كيتشي ما مست تظاني خوها من برد او خستيه يعني قالك عوامل بهنا نا عوامل واريا مدنا لشكرينا ونا درافينا لهمبرغو ايرو او الجول برياركي تواهي دخازن يعني يك دولتي دخازن كو هبن دهندروي هرين ده فرنسا شوف فرنسا بتحالف دولي تف يعني نيرينا و خوياي بزلال بجروج روجدان او بدنا حتى كو داعش براكرن دماغو داعش خلاص بي ان هجر من هو هيزن داعش هبن هجر وكا هنيرين بيجنس
شکلی نجیج بو چارەسەر سیاسی جی بێ پیدا کردن ئەمیش بیرا نەکەن ئەگەر فەرەنسا فرنسا بالسوري وش بريطانيا بالعراق جي حتى نهوجي او دبينن وقت ناحيه سياسي ناحيه وجداني به دبينن واجد شوان دولتك فتره كي انتداب كري وعلى اساس او كان بيجن شارسرا وان هر دولتك وانين حول بمين بوافا غريداي ونيرين وان جن سركي بسيمن شارسرا بشروجي دا يا هر دوله باش اموارن سر روشا باجار من بجي خوندنا تا ج چارانویسا باجار من بجيره چیه به تایبتی کنها گلک آلی چه حکومت ترکیه بیان جی ولات ترکیه به جالیه که گروپین چکداریم بسر اپوزیسیون سوریه و کو ترکیه پشتوانی آوان دکه جالیه کی هروها رژیم اسد جی جالیه کی دن کو کتنه آمده باشیه ده یعنی نرینا تا باجار من بجویش کره به ویشکر هره دباوري عمدا بيدي بفنوي يعني ويجوي باجاري فكيشي لأو فكيش عندنجي وجريداي بجدولك زمنية وطبعا جي ودبن وكجافا ديجي موجودي دبن دار دستي تركيا وفان ميليسي كو يوروبي وجريداي مثلا او تم ترسا كو ايرو تركيا شركي لشكري ببي هريما رجالات فراتي انا بيجن هريما ما يا كردستان السوري ازبخا حتى وكيرو نكرم خقا نعبكم دبابتي بكرتايه اسكارم بيجن يكجي وكارستك سيفيلي بيدا ببي يعني مدنيه بيدا ببي وهجرات كيرو دولات عالم التغلي ونما زم مثلا المانيا وفرنسا واوري مشنين في تالي تشبين هو دريه لجوء ان هجره خلكيش جيوان بقرنا واف اب اوهنه صدامك سركي بيقول تركيا وروسيا جي بيرا صد جاري بفكره حتى كو بكاري فراغا بابجي لي از مساله هاتنا هزن ريجيميجي باريا مدى تبيرا متواجين عيني واحزابين عيني في علامه بي اقول عفرين جهات هلدان مدي بري دمك شغله 10 كيلومتر عم بلكي 4 كيلومتر من بيجي دوربون بس بشتري نشتنا موسكو بچند ساعتا جوار بريار هاتج موسكو وخافكشان يعني باش ما مستا وليد روج بروج حكومة تركيا هبونا خوال سر سينوري خواه بسوريا را بهستر دكا آلاوین خوین لشکری و چکن خوی پیشکتی لسر سینور سوریه بجیدکه لگوری نرینا تا پشتی کو کریزا من بج وره چاره سر کرن اگر هیا کو حکومت ترکیه اپراسیون خویا لشکری لسر دور روشالات چم فرات انجام بدیانا دباری آمده از دیسان تکرار دکم وکگاوا دیمو گوتی او دستکی زوره لسر پیده و براستی مخابن اوه چپ و پیده جی وارا بویا آلیکار به جرای خانکار خواهی گوده هندروی کردستان سود آن در فتک دست ترکیه ده که روش بروش جبدیلا که پیده الهندری وان حجت تركيا بسكنه جواره بده خويا كرن اگر او بارتي عن هيزك سورينا وكاكو او دبيجن وتبتي كليه وان بت كسن دن رنينا وان جراو وان مظاهرات وان اعتصامات وان تشتكو ايرو وان جريده تاكو بيد كاري وممارسات وتكليه بفيرانجينا براستي وتمجي تهديدات التركية وبمينن يرو البرشاوي مايد كردستان العراقي ده منطقة قنديلش چندي صالافة مثلا بويا جي واري أزمك لشكري خرط ما بين وهرمي نما يتجهشت قال لك سباس ببورا دما منينة قال لك سباس جبو ميفاني مي وليد حاج عبد القادر سياسة مدار بوايكي زنديت القلمة بوزور سباس جبو أخفتن شروبينتا روانگاه سوریه یا مافی مروان راگهاند که در دورا 20,000 کس لسوریه ده سال 2018 ده هاتن کشتن کوپرانیاوان لسر دست رژیم سوریه و روسیه بود. روانگاه سوریه مافی مروان راگهاند که در دورا 20,000 سوری
di sala 2018 de hatine kuştin ku ev kêmtirîn rêje ji destpêka şoreşa Sûriyê di sala 2011 de. Rewangeha navbûrî eşkere kir ku 19,666 kes di sala 2018 de hatine kuştin. Di nav wan de 6,349 sivîl hebûn û ji wan jî 1437 zarok hebûn. Rêveberê Rewangeha Sûriya Mafê Mirovan Ramî Ebdirrehman ragihand ku ev rêje kêmtirîn rêje ji destpêka şoreşa Sûriyê di adara 2011 de. Ebdirrehman eşkere kir ku piraniya kuştiyan di nîvê yekê de bûn. Ji 2018 ku bin topbarana rejima Sûriye û Rûsya li ser deverê opozisyonê û bi taybetî gota Rojhilatê hatine kuştin. Her wiha hejmarek mezin ji ber êrişên hevpeymaniya navdewletî ya li dijî Daişê di nîvê di duan de yê sala 2018 de hatine kuştin. Her wiha ku yek ji mezintirîn şerên sala 2018 şerê çekdarên PYD ku ta niha jî berdewam e. Li dijî çekdarên Daişê li parêzgeha Dêra Zorê ku duî şerî de jî hejmarek mezin ji miletê Sûriye hatine kuştin. Di sala 2017 nêzîkî 33,000 kes li Sûriyê hatine kuştin. Lê rêjeya mezin di sala 2014 de bû ku bêhtirî 76 kes hatine kuştin ku duê salê de Daeş hatiye Sûriyê û gelek dever kontrol kirin. Li gorî amarên navdewletî bêhtirî ji nîv milyon welatiyên Sûriyê ji destpêka şoreşa Sûriyê di encama şer û pevçûn û topbaranê de hatine kuştin û bêhtirî nîvê hejmara miletê Sûriyê derbeder bûne. Binpêkirina rêkeftina Rûsya û Tirkiye li deverên bêçek li Sûriyê ji alê rejîma Esed ve ta yekem roja sala nû de berdewam e. Rejîmê ji şeva borî ve 10 dever armanc kirin. Ranga Sûriye ya mafê mirovan îro belav kir ku rejîma Sûriyê ji şeva borî ve ta îro sibehê 10 deverên cuda li gundewarê Idliba Rojava, hin deverên li Latamnê û Sexr û Cîsat, li Bakurê gundewarê Hemayê û Ziyade, li Bakurê Rojavayê gundewarê Hemayê her wiha Xilsa, li başûrê gundewarê Helebê û hin bereyan li gundewarê Lasqiyê bi top û mûşekan armanc kirin û ziyanên mirovî jî rûdane. Eroha Rwangeha Sûriye got ku rejîma Sûriye dever Haris li gundewarê bajarê Me'eretün Ne'man bombebaran kir. Di encamê de zarokek hate kuştin û 4 kesên din birîndar bûn. Serbarî armanckirina devera Moreke li Bakurê gundewarê Hemayê ji aliyê rejîma Esed ve ku encamê de welatiyekî jiyana xwe ji dest da. Berpirsine Tirkiye plebelinde seredana sînorê Sûriye kirin. Ajansa Anadolu ragihand ku îro şandeke Tirkî leşkerî seredana sînorê Sûriye kir bi mebesta şopandina serkirdeyên hêzên taybet yên hevbeş li bajarê Kilis yên sînorî bi Sûriye re. Her wiha li gorî Ajansa Navbûrî ku şanda Tirkî ji heriyek ji Wezîrê Berevaniya Tirkî Xulosî Akar, serokê erkanê giştî Yaşar Goler, her wiha fermandeyê hêzên bejayî û yên esmanî pêk dihate. Seredana şanda Tirkî di hevdemê berdewam bûna Tirkiye bi şandina alav û hêzên leşkerî ji bo sînorê Sûriyê tê. Welatê Tirkiye hêzên xwe li ser sînorê bajarê Amûdê gûr dike. Ajansên bi ser opozisyonê ve ragihandin ku Tirkiye hêzek leşkerî mezin berev deveran sêbîn ya hevsînor bi bajarê Amûdê yê Kurdistana Sûriye reşande. Li gor Ajansa Orient ku karwaneke leşkerî Tirkî tê de 24 baragehên leşkerî û top avêj hene berev nisêbînê ve çûn. Li ser sînorê bajarê Amûdê hatin bicihkirin. Berînha Tirkiye çend caran hêzên xwe berev bajarê min bicêvebirin lê ev yekem care hêzên Tirkî berev deverên Kurdî ve dibe piştî gefên Tirkî bi derbasbûna hêzên wê ji bo Kurdistana Sûriye. Rwangeha Sûriye ya mafê mirovan ragihand ku şêst ji sedîxeka Sûriye dibin kontrola rejîma Esedê. Here li gorî heman rewangehê ku ji ber rûdana şerê navxweyî di sala 2011 de gelek grûpên çekdar hejmarek mezin ji navçeyên Sûriye kontrol kiribûn, tenê 30 ta 40 ji sedîxeka Sûriye dibin kontrola hêzên rejîma Sûriye de bû. Heman rewangehê diyar kir ku di sala 2018 de hêzên rejîmê bi piştevaniya welatê Rûsya û Îranê kariye hejmarek navçeyên ku dibin destê grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriye û rêxistina terorîst ya Daişê de bû kontrol bike. Dazanîn jî ku niha 2.3 ji sedî Sûriye di destê Daişê de maye û 8 ji sedî dibin kontrola grûpên çekdariyên bi ser opozisyona Sûriye de ye.
دستای دانوسندکارا سوریه نامه یک فرمی شاند جهمو دولت عربی رو تیدا دخواست کرد که جاره کدن تکلیان برژیم اسد رو نکن جبر که مینا دام پیدانه که اشکره به هبونا ایرانی دی سوریه دو ده تمن رژیم اسد جو ادریج بکن. دستای دانوستاندکارا سوریه نامەیەک ji bo hemû balyozxaneyê Erebî li paytexta Erebistana Siûdiyê re şand û têde ji wan re got proseya dubarevekirina peywendiyan bi rejîma Esed re mîna danpêdanekî eşkere ye bi hebûna Îranî û lêstokên wê bi çarenivîsa miletê Sûriyê. Desteya danûstandkara Sûriyê gotarek nivîskî ji bo hemû dewletên Erebî re şand û têde metirsiya proseya dubarevekirina peywendiyan bi rejîma Esed re diyar kir ji berî ku miletê Sûriyê bigihe çareseriyek siyasî li ser bingehên lêvegerîna Cinêfê û biryara Encumena Ewlehî jmara 22-54. Di gotara desteyê de hatiye proseya vekirina peywendiyan bi rejîmê re wate danpêdan e bi rewatiya kiryarên Îranî û destwerdana wê di krîza Sûriyê de û bi dirêjahiya dîmografiya Sûriyê bi çarenivîsa miletê Sûriyê dilehîz e. Her wiha mîna piştevaniyeke siyasî ji rejîma Esed re tê hejmartin. Rejîma ku di demjimêrên yekem yê şoreşê de xwe avêtiye hembêza Îranê de. Desteya danûstandkar Bangilkomkara Erebî û serok û paşa û mîrên Ereb ku endamên Komkara Dewletên Erebî de kir ku helwesteke Erebiyek girtî bidin ku fişarê li ser rejîma Esed bikin. Da ku biryarên Ereban yên girêdayî çareseriya krîza Sûriyê û yên ku hemû welatên Erebî li ser kombûn di destpêka her du salên 2011 û 2012 de serbarî biryara navdewletî 22-54 ku dikevine xizmeta veguhestineke siyasî de ku daxwaza hemû Sûriyan e. Di dema borî de jî desteya danûstandkara Erebî di daxuyanekî de daxwaz ji dewletên Erebî û dost kirin ku êş û azarên miletê Sûriye ji bîr nekin û siyasetên xwe bi rejîma Sûriyê li ser bingeha hêvî û nerxandin ku nakok bin di rojeva Sûriyê re ava bikin. Di dema borî de jî desteya danûstandkara Sûriyê di daxuyanekî de daxwaz ji dewletên Erebî û dost kirin ku êş û azarên miletên Sûrî ji bîr nekin û siyasetên xwe bi rejîma Esed re li ser bingeha hêvî û nerxandine ku nakok bin di rojeva Sûriyê re ava nekin. Da ku îdî bes êş û azarên Sûriyan berdewam bin û temenê rejîma Esed jî dirêjtir nekin. إذن رژیم سوریه هجمارک باجار و باجاروکن لگندواری حمایه و ادلبه آرمانج کرن چالکوانین دناوا گندواری حمایه و ادلبه راگهاندن که شوابوری هزین رژیم اسد و ملیسن بسربه بتوپ و موشکان هجمارک باجار و باجاروکن لگندواری حمایه و ادلبه بتوندی توباران کرن ده انجامی ده هجمارک ولاتین سیویل هاتن کشتن لگل برین داربونا هجمارک کسندن اما ان چالکوانان دان دیار کرن که چکدارن رژیم و ملیسن بسربه کامپک پنابران لدردورا باجاروکی حاس لگندواری ادلبه کرنا آرمانج ده انجامی ده زاروکک جانا خواجه دست ده و دو کسندن جی برین داربون اروها ده انجامات توباران کرنا مزگفته که الباجار مورک لگندواری حمایه جی زاروکک هاتا کشتن و هجمارک دن برین داربون حفت سالن و شر سوریه دنابرا آلیین ناف دولتی و هرمی ده بردوامه خود انجام و اشاریده دورین سوریه دنابرا آلیین جدا جدا هاتنه داوش کرن بهتر بیزانین في راپورتی ده. شر کلتوای سوریج 7 سالان لا بردوامه هشت کتب لهویک د دورن بندستی آلین کو دسوردان دوسری دادکن درست ببه لید چند سالین داویدا هجمارا آلین کو دسوردان دوسری دادکن کیم بو و دورن سوریت ناف آلین جدا جدا دا هاتنه داوش کرن دابشکرنا سوری دی دمانها دا بیرنگیه. باجارن سوریین سرکه و براوا سوری و سینوری هفبش بلبنانی و اردنه و هر وها زبین غازیین سرکه دبن کنترول رژیم اسد و هیزین بیانی و چکدارم سر رژیم وادایه. کوبی آوای و الگوری روانگاه سوریا مافی مروان 6.2 جسدی جدورن سوری دکوید بن کنترول رژیم اسد و چکدارن بسروه. دورن باکوری روج آبای سوریه که بهتری آوان دوران جی پارزگاه ادلبه و بشگه کم جی سینور پارزگاه لاسقیه و حما و حلب پیکته دیدمان هادا دکوید بن کنترولا گروپین اپوزیسیونه لگل هبونه که لشکری بیانی.
تورکیا جی سال 2016 و 2018 دا لب و تفگر د سوری دا کر تا کو پشتوانیا گروپین دجی رژیم سوری بکه پشتی اپراسیونا کو ترکی د بستی و قانون پاشین دا بسر باجار عفرین و پیک آنی عفرین و نافچایم سر عفرین و لباکور روج آوای پارزگاه حلبه کتند من کنترول ترکی و چکدارن بسر ترکی و جالی خوا هزین امریکی سال 2016 دا بنگاه التنف لبیابان سوری نزیکی سینور اردن و عراق بگروپ مخاویر سورا را آوا کرن و دور پیش کرنه که اولهیل در دورا بنگاهی کر تا کو تو هزین ده نزیکی و دوره نبن لیبریا دمکی وکشاندنا هزین امریکی جی سوری و بنگاه ناف بری هاتا را گهاندن و تانها نه دیاره چه آلی و والاهی امریکا داگره هر وها هندبرن سوری بن کنترول چکدارین قصده و هف پیمان ویده هنه کد سال 2012 دا پشتی وکشاندنا رژیم اسد جی دورین کردی گلک دور جباکور روجهلات سوری کتند بن کنترول چکدارین پیاده ده و پشتی هاتنا ریخستنا داعش یا ترور سال 2014 دا چکدارین پیاده تبلیهن گروپ ندن بون هف پیمانیک بناوی هیزن سوریا دموکراتیکی که بناوی قصده تیناس کرن پیک آنین و دمان هادا چاره یک جسوری جدبرن روجهلات چمی فراته و پارزگاه رقای سرباری مزنترین برین بترولیت بندست چکدارین قصده دایه و سال 2016 دا دورا در دورا باجار من بجیل روج آوای فراته کتت بن کنترول چکدارین نافبوری دا وی آوای والگوری روانگاه سوریا مافی مروبان 28.2 جسدی جسوریت دکوت بن کنترول چکدارین قصده ده روانگاه سوریه مافی مروان دی داویا راپورتا خواده آماجه به دورن بندست ریخسن داعش یا ترور دا کر که دمک هات بهتریا دورن روش آوای سوریه کتند بن کنترول ریخسن داعش دا لی دمان هادا هلکبچوک جدری جاهیا بر آوا باکور فراته لنیزیکی سینور عراق هروها بشک جبیابانا سوریه دکوت بن کنترول ریخسن داعش دا وی چنده 2.4 جسدی جدبرن سوری جالی ریخسن داعش یا ترور با دست سرکریه سال 2018 هان سالک به غمگینی لسر عفرین روجاوای کردستانی را درباس بو تیده گلک روشن کشتن لیدان دست سرکرن و بنچاف کرن هاتن تومار کرن هروها به هزاران جه فروشگاه و دکان و اتومبیلین ولاتین سیویل جالی گروپین چکدار و هاتن دزین یا هری گرنگ کوب درباسبونا ترکیه و گروپین چکدار جبو عفرین دیموغرافیا عفرین هاتا گوهرتن و خلک عرب لشونا کردان ده هاتن بجه کرن و لهم برده بده هزاران جوالاتین کردین رسن لناوا کامپان ده دجین پانوراما سال 2018 هان لسر روش عفرین مجوره آمده کریه کامپاوره لتماشا بکن بریا سال 2018 هان و حکومت ترکیه و برپرسین وی گفا در بسپونا عفرین روجاوای کردستان ددان وش دسپیکا سال 2018 هان لفو تفگار ترکیه یا لشکری لسر سینور ترکیه و عفرین روش بروش بهستر بو بیکو آلین کردی نخاسم پیده کو دسالتدار بو چاره که جوان گفان را ببینن دا کو ترکیه در باسی عفرینه نبه. بستی برچلیا سال 2018 هان ایریشن ترکیه ین آسمانی و بجایی لسر حریم عفرینه دست پیکر. و ناوندا باجر و هفت نافچه راجو شیه جندرس ماباتا بلبل و شرا و گندن وی راسی توبباران و بمباباران هاتن. شهر 58 روزان ده بردوام کرد. که ده چارچوبه وان روزان ده به هزاران جوان کردین ناف پیده ده شهید بون. هروها به هزاران جوالاتین سیویل جبر ایریشن آسمانیین ترکیه بریندار و شهید بون. هروها به هزاران جناوندن حکومی و ناوندن خدمتگزاری وقت دبستان و نخوشخانه و شاراداری و ناوند و فروشگاه ولاتیان راسی روخاندن جبر ایریشن آسمانی هاتن. دشری عفرینه ده بتن جوان عفرینه شر دکرن. لگور سیاستمداران کو در دور 7000 شهید لعفرینه کتنه و چکدارن قصده و کوپه ده راگهاندیه به هوار عفرینه و نهات. بتنه او کروان پی برپرسین پکک و پیده بری خودان دورن دن و رویان. ددما شرده و بریا پیده جهر گندکی وکشه ماین دناف زوی و مال و ملکن سیویلان ده دچاندن که ددما خلق و دگری مالین خواه ماین دوان ده دتقین و شهید دبون که بصدان جه خلق عفرینه بونه قربانیا وان ماینان. پشتی کو ارتشا ترکیه و گروپین چکدار دست خودانین سر پرانیا گندن سینوری و 5 نافچه جبلی ماباتا ده 18 آدارا سال 2018 هان پید عفرینه وکشی و گروپین چکدار و ترکیه در باسی ناوندا باجار عفرینه بون. پشتره به چند روزان آنکو در روزا 64 ده ترکیه به فرمی راگهاند کو عفرین کنترل کریه. لهین 12 گندن عفرینه جعالی هر دو باجاروک نبل و زهرای و مانه کو اوجی جبو پاراستنا وان هر دو باجاروکین شیعی بون.
خلکê gundê Sînûrî ji ber êrişan derbederî navenda Efrînê bûn û ji ber girbûna êrişên asmanî û bejayî li ser Efrînê bi deh hezaran ji xelkê Efrînê derbeder bûn û berê xwedan derdora Helebê. û li wir 4 kamp ji wan re hatin damizrandin. Ku tanha di rewşeke xerab de dijîn bê ku alîkariyên guncaw ji wan re were pêşkêş kirin. Grupên çekdar dema derbasê Efrînê bûne wek kuliyên erdê dest bi karê diziyê kirin. Hemû mal û milk û kel û pelên navmalan û firûjgeh û dukan û kargehên dirûtinê û guvaşgeh û kargehên bêrînê yên welatiyên sivîl talan kirin û otomobîl û traktorên welatiyan dizîn û li Idlibê û Ezazê firûtin. Piştre dest bi kiryarên nemirovî kirin û bi dihan welatî bi destê wan hatin terûr kirin û bi hezaran hatin bincavkirin û rastî lêdanê hatin û li hember serbestberdana wan daxwaza pereyan kirin. Herwiha hikûmeta Tirkiye û grupên çekdar li Efrînê rê li ber derbederên Ereb vekirin da ku li şûna Kurdan de bicih bibin ku guhartineke demografî çêbû û êdî Kurd li Efrînê bûne kêm netew. Tevî damezrandina encûmenên xwecehî lê karê dizî û talankirinê ji aliyê grupên çekdar ve nehate rawestandin û herdem baş li ser welatiyan de disepandin û derbeya mezin ji ziyana aborî biryara Tirkiye ji qedexekirina firûtina berhemên zeytê ji bo derveyê Efrînê bû. Sala 2018 li ser Efrîniya re derbas bû û herdem bihêvî û umîdin ku herêma wan careke din weke berê vegere û xelk û şîniyên wê li mal û milkên xwe vegerin û grupên çekdar jê derkefin û gund û bajarên wan şên bibin û şîna li ser Efrînê bibe şadî. Belê temaşevanên hêja berê bi dawî hatinê dubare sernûçe. Nûneratiya Encûmena Niştimaniya Kurdê Sûriyê daxuyaniyek li ser xistina navê rewşkarê ewlehiya Herêma Kurdistanê derxist û Mesrûr Barzanî metirsiya xwe ji rewşa Kurdistana Sûriyê derbirand. Serokê Amerîka Donald Trump ragihand vekişana hêzên Amerîkî ji Sûriyê wê 4 mehên din dirêj bike. Ehsen Tahir ragihand ku çareserkirina krîza Sûriyê nêzik bûye û çareserî wê nelgorî qebareya qurbaniyên Sûriyê be. Li girê spî peyedê bi darê zorê mamosteyan derdixe xwenîşandanan li dijî hikûmeta Tirkiye. Her şad û bextewar.